Hello guys, welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसेबाव बरायहरबावनाय थाबाय। दिनै आं दंफैयो टेलेन्ट एकाडेमि कलेजावहाय बेयाव एसएसनि क्लास लायो बेयावहाय फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयार क्लास जायो बेयावहाय दिनै स्किल डेभेलपमेन्टनि कर्स लानो नागिरदों आरोना फार्स्ट डे दिनैनिफ्राय जागायगोन स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय नुनो मोनगोन आरोना प्रेक्टिकेल खालामग्रा माखासे बुस्थुफोरबो नुनो मोनगोन बे कलेजावनो जागोन आरो जोंनि स्किल डेभेलपमेन्टनि कर्सआ माने जोङो नार्सिंनि कर्स लानो नागिरदों फ्रियावनो आरोना 3 monthनि थाखाय बे क्लासरुमावहाय जागोन क्लासआ ओमफ्राय मोनसे खथायावहाय प्रेक्टिकेल खालामग्रा बुस्थुफोर दङ नोंथांमोननो देखायनो नाजागोन आङो क्लास लाग्रा दं बे रुमावहाय माखासे प्रेक्टिकेल खालामग्रा बुस्थुफोर दङ बेखौहाय जोंनो सारमोना दिनै खिन्थायाखै आरोना नामखौहाय नेक्स्ट डे जुदि क्लास लायोब्ला बेफोरनि नामखौहाय मोनसे मोनसे खिन्थालांगोन होनना बुंदों माने जोंथ' दा बेफोरखौ मा होनो जोंथ' मोनथिया नालाय दा नेक्स्ट डेआव मोजांहाय क्लास लाबा माने बुजायना होगोन खिन्थागोन आरोना नोंथांमोना नायलांबाय था सो हेतु हिसाबत सबै नेट इउज কৰা আজিকালি নেটত চাব পাৰিবা নামবিলাক जों दा बेफोरनि नामखौनो मिथियाला सब प्रेक्टिकेलि बुस्थु गोजा प्रेक्टिकेल खालामनायनि itu mama honoran lah praktikalaw मोनजोबगोन जों बेफोरखौ जोंबो ओइ बेयाव मा खालामोबा बेयाव मा खालामोबा मानसि बायदि फुथुना दोनथारदोलै বাকি এইটো হৈছে হিমন মানে তোমাৰ কোন কেনেকৈ বেজি দিব লাগে কি দিব লাগে ট্ৰেইনাৰ আহিলে এইবিলাক শিকাব এইটোৰ ওপৰত তাৰপিছত তোমাৰ বহুতখিনি বস্তু আছে ইয়াতে মাত্ৰ তই নিদিয়ে इफोरलाय मा बुस्थु इफोरो दुंग्राया मिथिदो मा बेफोरो सेलेननि दै हो सेलेननि दै नङा नैफोर मा इफोरो ओइ नै अजन सुग्रा नङा इयो माइदां आरो इটো আছে অক্সিজেন সিলিন্ডার इतो तुम्हार ठेकुआम जे लगा है जे पाम लगा है इतो होते ऑक्सीजन सिलिंडर ऑक्सीजन नि हां तो हिसाबत আৰু তোমালোকৰ যেতিয়া হে আহিব ভালকে ট্ৰেনিংটো কৰাই দিব গুটিখিনি কোনটো বস্তু ক'ত ইউজ কৰিব লাগিব আৰু সবতছে বেছি এইটো ইয়াত শিকিবাই সবতছে বেছি শিকিবা তুমি যেতিয়া কোর্স কৰি মানে মেডিকেলত যাবা না তেতিয়া তোমালোকে গোটেইখিনি এইখিনি বস্তুৱে ইয়াত শিকি গৈ পেলাই তাতে তাত কামখিনি কৰিব পাবা
পেচেণ্টৰ ওপৰত বা কাৰোবাৰ ওপৰত এনেকৈ কামখিনি কৰিব পাৰিব। এইখিনি চিনি পাব লাগিব না। আগতে এইখিনি বস্তু ইয়াতে সেইকাৰণে 30 দিনত চিনাকি কৰাই দিব, কোনটো কি কাম শিকাই দিব। তাৰপিছত হস্পিটেলত গৈ পেলাই এইখিনি কাম তোমালোকক তেতিয়া ট্ৰেইনিং দিব ন, ট্ৰেইনিঙত এইখিনি বস্তু আকৌ শিকাব, তাত কেতিয়াবা প্ৰেক্টিকেল কৰিব দিব, তেতিয়া শিকিব, তেতিয়া বেছি ভালকৈ শিকিবা। আৰু অক্সিজেন হোগ্ৰা গেছ তোমালোকে এটা কাম কৰা, মোক লগে লগে এইখিনি বস্তু ফাৰ্ষ্ট বেডখিনি মই তোমাৰ এটা ফাৰ্ষ্ট বেড দি দিলোঁ बिसिनायानो एथ' फिसा ओमफ्राय माथो आथिं दोनो। थिखांजायो। তোমালোকে লৈ পেলাই তাতে বহা।